Hello.
e fia e whaafeloa i atu i le mai mua whaafonga a le mamalu o le tātou atunuu i le nei fo i tae au mātango fia o le aso lulu o le aso tolu se fulu ni nei o le masina o aperi la lua afe lua se fulu male lima. O le ua awina tu sa au hatu whaasala launga le TV iwa ma le tu e piri si ufonga o Samoa mai le maota o le to o asala masina i songi ia po o le ofisa fo i o le matanga aluenga o tina mtama i tai a tina e o afioanga maanga fiso tai. A wale wha moe moe o le nei tai au e pei o na sila fia ia o le tatala ina aloa ia lea o le aso wha apitoa mo tupulanga talavou i mea nei o fiso ta inga te le vavave ma wha matalanga te konolosi ia po le Youth in ICT Day celebration i le tai au nei. O lea la ua whaata o to mai le polo kalame e le o to i mamao se taimi o na tau ai tau na fionga i tamai tai pāle mia o le tātou malo a wale a matalia aloa ia o le sauninga i le nei tai au. O le polo kalame o le sauninga alotu ia o le a taita ia lea e le sunga i le whaifi au toe ina le sunga le whaafeanga inga ia Reverend Auda Asotasi ngu time mai le kalesia e whakasa i ua whato i whangaloa. Ia o na saso ai lea ma le saunoanga i le fonga o le aso le afionga i le pule whaatonu le afionga ia nisa le matua tangaloa atoa fuatai Bresau. Ia o le saunoanga au tu o le tai au le nei o le a saunoa iai le afionga le tamai tai pāle mi o le tai o le malo le afionga fia me na o mi mata afa. O le asa so ai loa ia manisi o polo kalame whaatulanga ina o le nei tai au e pei o na whaataatia mai le polo kalame o le nei aso e iai fo i le taimi o le awhanga solo ai ia whaatala noanga ia po le awhai ai fo i fola sanga mai tai o matanga aluenga ese i lo tātou watunuu e feso tai ia ma whaamatalanga tele vavave ma te konolosi ia o le por kalame na o le nei tai au a le awhapea lava na longo puia lii loutou ma malu tou pa ia i le taimi o le awhanga solo ai le tautua ma tātou whaasalanga tu sao i le nei tai au. Ai usi mai pea lau mai moa ma lau whaafonga o le awhapea lava o na tātou so tai ia tātou whaasalanga tu sao o leo toi ma mau se taimi o na amatalia aloa ia lea taunu mai le afionga te mai tai pāle mia o na amataloa ia lea o le por kalame o le nei tai au. Oh, thank you. O te whaatala whaatu. E vi ia le atua ilo nā alofa. Ua mawhai anu tō awhio, matala mai ao, tātou te whaatasi i le nei aso, i le whaamanatu ina o le sifuru tausanga, talu o nauna ia ele mālo, ia whanau teine, ina ia mawhai o na lātou a vea ia mata upu tau saenisi, wha insinia, ia whapea fo ia matematika, ina ia unai ai, le nu melau teine lātou te a ongai mata upu nei. O lo ingoa o le matua ngisa fuatai Persel, o au o le pule whaatonu o le mālo Samoa. O pa ia ma mamalu o Samoa, e mai lava i le vavau se ia o i le wha vavau ma o le ale toi o iei se tala. Ai a velo o leo whatau waa, e whai masui o le fionga al minsta, le fionga ia mau o si a osi pue mai, e whaafei loa i aloa ia atuai i loutou pa ia ma loutou mamalu. Ma alo le usu, ma alo le folau. A fio lau a fionga ale taita i le sauninga. Lau a fionga ale tama whaatonu, ia po le taita i fono foi, o le komiti ale autoe ina o le e whakasa.
A whio lau whionga le tamaitai Palemia, sui o le kapeneta, a whiwhio whaululunga o matanga luenga o le malo whapea fo i le au whai pisinisi. Whapea fo i le mamalo whai a onga, tama mateine a onga, ua mawhai o na poto mai nei aso. Good morning all. It is my pleasure to welcome you all today to witness the celebration of the 10th anniversary of Girls in ICTs. This has been a government initiative to ensure that the gap is bridged, because before there were more boys taking the STEM subjects or science, technology, engineering, and mathematics. Susunga I lau I le tamawhatonu, Honourable Prime Minister, members of Cabinet, diplomatic corps representatives, heads of government, ministries, as well as heads of the business community. We are here today to celebrate the 10th anniversary, as I mentioned before, for the Girls in ICT. And before we start, I would like to call on to Reverend Asotasi Ngutime to lead us in a devotion this morning. Balawatu malfaalo tele lau sunga tomato ina, taita ia tato sauninga nei tai au. Thank you. O le a tātou tapo i atu I le atua. O le nei, pesa uma I fia le poto. Po I fia fo I le mea o iai le mawhauwhau. Ke talai mai fo I o ia I le tangata. Whauta, o le matau I le ali, o le poto la valea, o le alo ese I le leanga, o le mawhauwhau lea. Le atua mamanae lo mātou tama. O le atua e pule au au. O le atua e sila fia mea uma mātou te whai. O lau pule fo I lea le alie. O lo ngāo I o iai mea uma lava o le fua whanga. E o lava I lo mātou ola. O mātou iai le nei tai au, e sila fia le whamoe moe, o le mālo ma nei ofisa. A o mātou te tālo. Se I whaise au ngā. Ma wha mana ina le mawhitanga o le nei asa. Ina ia mua pia se ai, ma avea I pia sa moa e la pia, a wale fia ngai ai ma swinga wo o mai, ma whai nai le atunu. To iai mātou e le whasinonga alo wanga, e manu iai mea uma mātou te whai. O le talo lea ma leo lenga, e na lava ia Yesu lo mātou li whaola. Amen. Tātou pesa le pesa iwa sifulu ma le lua.
Pawhetai I le atua le nata tautupu ai na wana lo fafua ya te tato mane ia pepe se aleluia fafeta ai ia pepe se ia pepe aleluia fafetai lo na lo le na fio mai unga le ua fai ma whaapao o lo ai le puanga ia pepe se ia pepe aleluia whaafeta ai ia pepe ia pepe se aleluia whaafetai I le anganga le fesoa so anima I Emanuia I talosa atau mame e fai ia pepe se aleluia whaafetai ia pepe aleluia whaafetai whaauta o le whanau o le tofi lea mai le ali. O e o whanau mai o le tawi lea mai a te ia. Pei o whana whana I le lima o le toa. Whapea lava atali o tau le lea. A muia le tangata ua tumu ele nautu. Ele maa I la tau pe a tau tala I whai katoa mai e ita mai. Ia whamania tele mai le tua whamalama. Ni se wana fionga o tātou whaitau whalongo ai. Tu mo pe a tia luna lava vi inga. Nei mai o atu I le whamamau lava. Petalai mai foi o ia I tangata, whaauta, o le matau I le ali, o le poto lava lea. O le alo ese I le anio leanga. O le mawhau lea. E te taua o na iaile atua I so se sairi ngā mālo. Po se whiinau ngā mō le mālo. A wā whai e le iaile atua. Ua nā sa I linga e te tongo ai. Ai le infua. E le whapea le leile atua ona na te whausia le lei. Ai leile atua ua o le lei umai tafe mai le atua. A wā o ia o le lei. Ua le atua e lilo I la lo. Pe tau fiufi le matau tia ma le onga. Whawhita auli ua whia ngai nei ma tātou Samoa. Tā tia ia le larolangi. A Samoa. Ona ua moli mauina. Ua matua sao le tāwilinga ua tula I mai. I so te inga te le wawawe whaona po nei. Technology acceleration. Wa afiai a onga. Le whanau, wa afiai le tamau a inga. Wa afiai a tātou mea sina I le wawhea loloai. Tula I mai foi le tele o soli ngā tula whono. Wa afiai ma le ola whaleanganga.
ua maalili le alofa ua amata na tupu tele mai le amio leanga. Ai o te whaafitai. O te whaafitai le malo ai mai se foi le pule whaatonu ma le neinta ngā luenga. Ona o le tō whau mai. Se ita pena le atunu e ala ia na tūpulanga ia. E saunia e ta lia ma le whau tauta swinga le lei e pei ona wai nei nei po kalami. Lewa atos fultau sanga o whai le aso nei. Sa amata maita maita. Ia whaftai o lewa mana ia ma le i tūpau ali. Awale, Fasili, wai eini fua o le nei iwa tau sanga utona. Wai eini fua wali ali mai e tali atua i mea nei wa tupu mai. O le upu moni e le uma swinga. E a ngai mai pea ma pesia i tātou a le tele lava swinga. O le whapongai lava lea. O fisota inga te le vavave whaona pōnei. Tātou te le mwhanta fia. Tātou te le mwhaiwhona wahoia. Le o mai o ia swinga. Le anga waenga o le o langa lo i te tono o le tāwilinga o le lalolangi. Ao ni no mai. E mana o mia le sao mia o tātou e wawa ai, ma mātau, po o fea le lei, a o fea le leanga. Leanga a on sau whātasi, tātou te le mai loa. O mantua ele maulea le, e le mautau awe le WCC, po le World Council of Churches. Leila lato fual na tanga vai tau awe. O le kalesia, o le vā, na te momoli le tala le leile la rolangi. I tuol na ata alo i ele mawhauwhaunga e whampea. E mauti noa lawa le tō maalie o le malanga a le vā lea. E ei teime e whitai ei ma peau, o le malosi o tā whenga o le au o le matangi. E whisoa ina i le vā i teimi uma. O le ngā luenga la le awa ma le aliwa. E whetu nai ma whesuisui ia i le la. Wai lata na e i le la te lea na i le waa na e fo laulunga le sani. Ma whauwhaunga fo i le fua le la o le waa i peau ma matangi. Ai le fua ina i mea tātou te mana nao iai. Pia ma nao iai la waa. Ai o le nae a leina maluk fasa mo fo i lea. A luta le ngā taifale. Sisi la afa. A angi fi sanga le matangi. Na sisi leo le la fala. Lona winga e sisi le la e fitaui. A so la afa. A angi fi sanga ma angi mali o le la fala. Se lo le la e sisi. Tupulo fa fitau. Ta fea le waa. Fatia le malanga. Se ia o lava ina ngoto unga i fo i le ali time. Manatua. O suinga e o mai whamasanga. O le lei, ma le anga, i le ma whaina te esi. Pei whala o lei a mantunga. O le taimi tātou te whamana tuina ai, suinga le lei o tātou maua. At the same time, tātou te iloa i fo i mamea leanga. O lai tupu mai. Tau lao na mātala. Lala lelo tāpena ina o tau. Ma whai o le wha moe moe lea. Ina i ho o mai lea, a lau o tau loa le lei. Le mea e au ina whai. O tau loa le lei, le anga inga, ma le talia, o le mea e tau whai. Ma o nisi neo lui tau e te tau mo o tolu tupulanga te lavou e mai so tātou nei aso. E mai whaisala mo o tau o le tofi, mai le atua. A whetau o whiriwhiria o tolu tupulanga te lavou. A wā o tolu lumanai o Samoa.
Le wo te wo mai se I whaile whaasoa ma o ina auto. I suinga le lei. Ma suinga le lei. I auto loa le lei le mea whai. O ia la mea uma. E te tau ana tau wola ina. Le anga o tau le tofi. Le wha moe moa le atu. Te tau ana ola ina I auto wolanga. Ai le na le a o ina. I loa suinga le lei. Ai o fai suinga le anga. I le pa le ni le mea. Wa wha moe moe atu. Le atu nuu I ate utou. Ai mai fai sa la mo o le utu. O utou o utu. O utou o le u. A o I teimi le fita. O na apa leo le atu nuu I autou. Wha o ngā utou. Tau ele taua. Mai fia. Na ua o ina utou. I mea e au ina whai. Manu malo ai sa moa. Mai le fotua I mai o swinga. I e ilo le leilo watua. Tasila nā mea. I e ilo le leilo watua. Le atua le whaawai ai sa moa. Le anga watele le maa watua watala ina. Se se ai fo I mea whai. Ai e ilo lo watua. Le te talitonu mai whatua tua iai. O le atua e pule au au. O le atua e lofa. O le atua e whaola ma whaatupu. Ai le o le atua e pata ape ape ma fasioti. Tā lai le tala na. Tā lai le tala na mo tangata uma. Ina ua e iloa le lei le ngata oe lava. Ai whapea foi ona e iloa lau atua. Tai tai. Ai maise o la toa. Pai matai tai o le nei foi wha moi moi. Ia fuatia se tapu ata mai e fua iai tu la fono mataiana e li matai ta ina ai le iai peo le atunu ma on tangata I se o ngā sami sa o ngā le mu mai a faise fua e le se si fua tai tai le fua iai mea uma tu ilunga le fua lea mai malama le fua lea. Oina. Ta uma iai le fausanga e ao on whawai. E ilo ai, lai mumu mai le moli le mea mata. E ilo ai, lai mumu mai le moli le mumu. Tu ilunga le upo le atua. Ona ilo lea le mea te ona whai manu iai Samoa. Manu iai on tangata. O le upo le atua. Mātou I whangalo. Te lopo o whintangata I nei wo o atu li tū mālo le sawat. Tū mālo le sawat whai pule. E whale teren teknolosi I tua ia mātou. A ea mātou teknolosi tau ave mā sania ia whangalo ai. O le teknolosi lea le. A on tala no le vanu ma le maunga. Le langona e tangata. Na tangata whangaloa la tau te langona ina. Wala e ola ai. A o intal noa le sami ma le whanua. Mea nā mātou le mai tau ia sa uma. Mai tau ia sa uma. La au maman. O mātou sia manga nā. O mātou teknolosi nā whaona poni. Ese le ata mamai. E tau mai ai mātou. Le mea leo le atupu. Ma se mea le atula I mai. E tau mai fo ai mātou. Le whaasinonga o le tangata maona manuia mai le atua. Mea nai, ta aua I telefoni, whaafitai mo le amanoa. Mo le amanoa wa sau ai e. Whai nei wha moe moe. Whai nei wha moe moe. E me se fwoi le tula I me fwoi. O le ali minsta ia mau. O mātou mai tua. Mātou te lei loa ni. Mātou te lei loa ni. Ni economy, efficiency, mātou te le māmlau fo ia meo, localization. Awal mea la mātou te loe tua o le valuation, ma le maunga, o le sami, ma le ia. E tau mai a le mea na, e ile ata mai nai mea na. Ngā hao o le tali,
Ai wa lai fisiri ya fa po wa fisiri e tala noa la to e tala noa le manga ma le vanu la to ngana le mas na o tangata e masani sanga i malmang na te lo le lilia o le matau i le atua o le poto la valea o le alo ese i le leanga o le mafau lea le ia seisi mea a e maua le mea na tupulang ona mafai a lea ona e fisanga i ma mea uma ia la o mai suinga fau te le vavavi o le lelei ma le leanga na wai ate o le mafau na wai ate o le poto o le talo lo fa mai le atua lo fa mai le atua tol taspa ia o le ufa vai ni atu fa ta ma a inga uto ele ngata o le ao atu ai fa pia fo ila o ina awata tu te fa meo awata tu te fefe awal pala ai a ngai luma wala va fita ma tulanga ma ale alem awata pala ai e face la nga fa mele si to o le la tasi mo isi la tel ina ia vea pesa mo a vea masa mo la lon tulanga le lei ma le fenga i msuinga e alea tai ole nei maftanga ya fa manuia le atua ya te autou fa mai ale ola ngel fa asel papel e le ole malosi e le ole fita a lo wanganga ia wa fetala i mai ai le atua tatou talo matou maua lenei taeau manuia maua foʻi lenei mafutaga fiafia ma auauna nei e maise o le fanau auga aute o lenei aso faafetai le atua i lou alofa ua maua e le atunuu lenei taeau fou lau taʻitaʻiga ma lau leoleoga a lausu i feʻau ma galuega ia foʻi atu le viiga ia te oe lo matou tamā faafetai foʻi ona o le agaga ua faamaʻite ina nei foʻi malo ia e maise o le tagaluega ona taʻitaʻi ona faululuga seʻi fau se faamatalaga ma fau se olo e mafai ai ona malu ai Samoa ma ona tagata mai souaʻina i suiga fou o mea faateknolosi ua afaina ai ia lenei atunuu ala matou te talo lea ia foai mai le mafaufau matou te iloa ai suinga lelei te tau mo le atunuu e manui ai Samoa ma ona tangata nei mātai au o a foi suinga ua whale tonu la matou waai ma la latou maitau o mea nā e alu loa ai atu mau pea le whatuatua i mea ua whai ona o matou tali tonu iai e manui ai le whamoemoe matou te talo ia ilo wanga lelei le nei mawhitanga e ua whai ma taitai ia ilo ua lofa le li ia ma whatamao ainga ina i latou a walo latou wa o atu ina ia maua pea le atamai maua le malolosi te pena ai le whanau ma Samoa mo le whasangai ma whawhita auli wa tūlai mai ia whapea fo ina a manuela ua fio ilo matou taitai mai tai pale mia maualo na malosi maualo na loto tele tupu lona fia ma le fatuatua e a ngai ai pe luma a wale taʻitaʻiga o lenei atu faapea foi auauna minista i minista e mai se foi o le nei atunuu i ona tulaga falupe ana faiga malo ia iai lau faamanuiaga le aliʻie ma ia maua pea Samoa le fia e a ngai pea i luma auā le tauatinaina mo le manuia o tagata uma apea foʻi lea matou malo ua matou mafuta lenei aso anga lelei la ua fio tausia i latou i lou alofa tele matou tatalo le aliʻia ia manuia le feagai o Samoa ao ma ona feʻau ma galuega o lenei aso taʻitaʻi oe ma leoleo oe manuia ai a matou galuega e i mea matou tese ma toʻilalo ai pea
A le talo ma le loto whanau na uatu le ali e. Wha pale pale mai. Ma wha ma ngalo mai I mātou I le totu tā ua o Iesu ke risolo mātou ali I malo mātou whaolo. Ona lava suafa o mātou ole ma wala au tuai nei. Tuma mai o mātou lunga, malunga umalawa o lau whanau le lalo langi ato. Le manuia ma le file mua oe le atua tolu tas pa ia. Le atua le tamā, le atua le alo ma le atua le angang sa nei mai o atu I le whaamavau, e whaamavau lava. Amen. Mo le atu whaftaitele I lau sunga le whawhiangainga. Mo le tima inga mātangofie e le ngatai tamam teine a onga I ai whapea fo I le au fia ua poto mai. Thank you, Reverend. What I picked up was change is good, but we have to manage the challenges. And in Whangaloa, where he comes from, their technology include the sea, the waves, trees and birds. They tell them what is going to happen, and then they decide how to resolve if it's a main issue. But right now, I have the pleasure to call on our Prime Minister, Honourable Fiame Naomi Mataafa, for her keynote speech. Lau Fionga. Lau sungai le taita e samlinga, sungai le to ina whaatonu asutasi ngu time. Lau fionga le li minsta, a fio sui o malo mai fafo, whaururunga o tanga wenga mwhalapu tonga le malo. Ia sui o lau whaipitinisi ma vaenga tuma oti. Ia ai mese ia li imta maita ia onga o lo o aunga i eili nei yaso, ma le tatou whamoe moe. Ia te manatu o leo mai o na te asa ma whainga. A walu tātou vātapuia ma le tātou utua. O le mata isau o le fofoanga. O le sisili ese mai le vavau se ia o lava I le whavavau. Ai o le nei aso, o tūpulanga talabou mo swinga whaana onopo nei. Tau teknolosi ma fisota inga tele vavave. O se aso whapitoa. Ua whailunga ina ai se matatia mata ina o na o le tausanga nei. Wa atoa iai le sefulu tausanga talu o na whailunga ina le malo Samoa. E tawalatu le ofisa o le pule whaatonu. O le aso whaapitoa o talavou tamaitai mo fiso ta inga. Ma teknolosi whaona po nei e pei ona I loa mai ai I tausanga utua nai. O le nei aso whaapitoa e whaamanatu I le masina o Aparila I tausanga uma. E le uni of sota inga o laulangi, mātulu uma o lo o I tutonu o lea whaalapo tonga. Whaavau malo au whaatasi au fiai ma le tātou atunu o Samoa. O le tausanga le nei, ua whaamaite ai e Samoa se swinga fou. I le nei aso e whaapito au ngafa mo na o talavou tamaitai. Ai ua au fiai ma talavou ali. Ina ia unai malosi le whiau ma le autu o le nei tausanga e whapea. O swinga whaona po nei tau teknolosi ma fisota inga tele vavave mo tangata uma. O le nei autu o lo o talawheaunga le lei ma le vainga taulai a le tātou. O lo ta ia lai le ngaduenga le tātou malo. I ona tina e ese whapea I ngaduenga le official pule whatonu. I tau mawhainga e una ia I swinga fou, ma le lei I le whasota inga, ma teknolosi wha ona po nei. E si itia mawalungai au nanga, tu ina atu ale malo I le atunu. Ia whaapea le atina e ina o lona tamau a inga, ai mai se ai wa noa tutusa mo tangata uma.
Ua mai tauina mai le tausanga I le tausanga, tusai mawha maunga mai le mtanga aluenga wa onga manganu. Ua alu I luma le whainu mera o teine a onga I kolisi, tau abeina mata upu whasainisi, whainsinia, kompiuta, matematika, ai ua tuiti tia le whainu mera o tama onga. Ma o le lu I tele lea o le aso I tupulanga talavou uma alii matamaitai. O lo iai le mo mia tele o to mai whaapitoa nei I tutonu o Samoa. Ma o le mafuanga le uwhina ngalo ai le malo ina ia suia le ingoa o le Neipol Kalamea. Mai le ingoa ale uni of so ta inga ale lalurangi o lo whaunga ina o le Pol Kalamea mo teine a onga po o Girls in ICT. I le ingoa fou o le tupulanga mo whaamatalanga so ta inga teknolosi po le Youth in ICT. E afua mai lai le tausanga le nei, lua fe luas fulu lima, le ingoa fou o le Youth in ICT. E afua mai I le tausanga le nei, lua fe luas fulu lima, le ingoa fou o le Youth in ICT, ma o le Neipol Kalamea, e tape nai Samoa, mo nei matai au, o le vainga tau lai lea, ia le tatou malo. Ia ona whaatai lea o se whaamatalanga, ia whaamanuia tele lea tua I tau lamanga o le nei aso, ma ua ouwhiwhia tele whaari atu, ua tatala alua ia, le tatou waso whaapitoa mo talavou, a toa mana sifuru tausanga, talu ona whaamanatuina le aso whaapitoa o tene a unga po Girls in ICT I Samoa. I would like to acknowledge all those who are gathered here this morning to celebrate the 10th anniversary of the International Telecommunications Union's program named Girls in ICT that Samoa has participated in. The purpose of ITU's program is to increase the number of girls to study science, technology, engineering and mathematics, or STEM subjects. For this reason, the government of Samoa, through the Office of the Regulator, is always excited and proud to advocate and be part of the great initiative that aims to inspire young girls and boys to pursue STEM education. According to statistics from the Ministry of Education and Culture, since the Girls in ICT started, there were more boys taking STEM subjects than girls. But in the last 5 years, the number of girls in colleges taking STEM subjects have surpassed the boys. This is why government made a decision to change the name of the program from Girls in ICT to Youth in ICT to bridge this gap. Today, I acknowledge the development work of the ITU in establishing this initiative. Thank you, ITU. So in Samoa, the two main achievements of this very important program are one, the ITU Girls in ICT works, and secondly, having identified now a gap between the girls and the boys, this is an issue which needs addressing. So without further ado, I am very pleased to declare the Youth in ICT Day and the celebration of the 10th anniversary of the Samoa Girls in ICT officially open. Thank you and God bless you. Thank you very much, Honourable Prime Minister, for your keynote speech. Very informative, and I'm sure the audience has learned a lot. So thank you. And right now, I would like to announce the sponsorships, the sponsors of this event. And we have Digicel, Vodafone, Lewell, Samoa Commercial Bank, Bank of the South Pacific, Mexica, Samoa Stationeries and Books,
WebSafe, Samoa Submarine Cable Company, Samoa Digital Communications Limited, and TSAN. Thank you very much for your contribution and your commitment to one of government's exciting initiatives. May we clap to acknowledge the... Thank you. And I want to say that every year from now on, we will be celebrating youth in ICTs. And right now, olo ia nai mea alofa e whiatu ina atu i le laulau nei. Ia, then ona kipi eile o le keke mo le tātou 10th anniversary. Girls? Betsy, le keke. And let me ask Honourable Mau'u, Siosi Pu'e Mai, to cut the cake of the 10th anniversary. Thank you very much, and I would like to once again thank everybody. Thank Honourable Prime Minister, Reverend Asotasi, and Honourable Minister, ladies and gentlemen, for accepting our invitation this morning. Now it is our morning tea time, and in the meantime, we will be playing some snapshots from 2015. Thank you very much. Ia ole na ua mai moa ma whaafonga mai lo tātou atunuu i le sauninga aloa ia i le nei tae au e tatala ina ai ia le aso whaapitoa le nei mo tupulanga i whaamatalanga teknolosi po o le ICT Youth in ICT Day Celebration e pe ona masani mai e lo tātou atunuu i tausanga taitasi whaamanatuina ai pe e malifa lea i le tupa o tamai tai pe tai ane o lea ua suia i le nei tausanga ua atoa i ele se fulu tausanga talu ona whaata ua le nei aso whaapitoa i Samoa so ta inga tele vavave ia pe tai ane o lea o le alo atu i le malu tai au ai o le taimile nei ia o le a se i vavai foe o le ato e tali watu le tātou ofisa au tui mulinuu mo nisi a tātou whaasalaunga o na toe tali mai ai lea pe a toe a matalia le polkalame i le tātou tala noa session ia po o le a whapia fwe on whaasolo ai fo la sanga i le aso. Taimine, tali watu i mulinuu. Thank you very much, and it's photo time.